maratonska kola. Ljudi su jako uzbuđeni. Evo ih, bravo. Ništa se ne čuje, ljudi su glasni, vrlo uzbuđeni što su stigli. Maratonci iz Novog Sada, evo ih, bravo, evo ga Ustav je stigao. Maratonci su istrčali počasni krug. Bravo, 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 bravo. Dok vlada tebe krade, reci da u blokade, dok vlada tebe krade. Želite li da nam se predstavite? Moje ime je Jovan Aleksić, student 3. godine muzičke produkcije i evo trčao sam sa kolegama s akademije završnicu ovog duplog maratona, ali imam osjećaj jako je samo 3 km, što prosječna osoba može izdržati, bilo je jako napeto i meni na duši najtežih, ali najljepših 3 km u životu. Koju ste vi dionicu trčali? Ovo posljednje, je li tako? Kao što sam rekao, posljednja dionica od tržnog centra Ušće upravo ovdje do Studentskog trga. I što vas je motivisalo da vi kao neko ko je jedan od zapravo ljudi koji je napravio pesmu Svi u blokade, koja nam je svima dobro poznata, šta vas je motivisalo da uzmete da trčite do Beograda po ovoj hladnoći, pritom samo da kažem? Pa, mislim, moja motivacija, nema direktne veze sa pjesmom. Moja motivacija je bila onako prvenstveno, bila je i lična i kolektivna. Lična zato što mi je srce reklo da budem ovdje i srce mi je reklo da budem jedan od onih koji će reprezentovati sve nas Novosađane i tako zahvaliti ljudima iz Beograda koji su došli kod nas i samim time biti sa njima. A negdje naravno dok sam trčao mi je u mislima i ta pjesma i sve pjesme koje smo mi uradili ovih prethodnih 3 mjeseca, jer zaista kroz muziku smo željeli da ulijemo nadu ljudima i da im kažemo da će doći osvanuće i negdje mislim da smo ovom završnicom, a i cijelim ovim duplim maratonom zapravo pokazali da dolazi osvanuće i da će doći bolje vrijeme. A je li inače trenirate nešto? Pa dok sam živio u Podgorici sam rekreativno trčao, nisam toliko fizički aktivan, ali sam dao sve od sebe i blago se pripremao da izdržim ovu distancu i da zapravo uradim ono što mi srce ište. I kakvi su osjećaji sada? Mi Novosađani smo dočekivali Beograđane, a kako je sada biti taj kog neko dočekuje? Neopisiv osjećaj. Tek sada negdje, vjerujem, ne samo ja, nego svi mi možemo da osjetimo kako je to doći na cilj. Negdje mi kada smo ih dočekivali, bili smo puni adrenalina i nekako, vjerovatno smo im slali tu energiju koliko god oni bili umorni. I negdje mi sada to osjećamo. I ne znam, najljepši osjećaj na svijetu, ovo će da se pamti cijelog života. I samo da pitam, kakav je to bio osjećaj? Da li je pomoglo to što ste sa kolegama zajedno trčali? I to još sa vašeg fakulteta? Zaista ne možete vjerovati kolika je to snaga. U trenutku kada pomislite, čak i ako su to mikrodistance u pitanju, u trenutku kada pomislite da vam noge klecuju ili da jednostavno ne možete, čujete samo uzvike, čujete povike, čujete motivaciju i to vam da vjetar u leđa, a pogotovo u ovoj završnici kada smo čuli i ostale kolege sa Univerziteta u Beogradu, jednostavno, ne znam, podstrek je sve ovo što radimo, ne samo ovo što smo trčali, ne samo naša motivacija tokom trčanja, podstrek je cijeli ovaj proces, cijeli ovaj pokret, cijela ova revolucija koja nije obojena, već je naša, već je ponosna i koja će se završiti pobjedonosno, ja vjerujem u to. I samo da pitam, kako su bile reakcije ljudi ovako na ulici koji vas vide da trčite?
opet nevjerovatne, svako sa osmihom na licu, nudi vodu, cedevitu, Coca-Colu, jako ne bi valjalo gazirano piti tokom trčanja i pridruživali nam se čak i oni mali i oni veliki. Jednostavno kada vidite da su ljudi spremni da osjete to sa vama što radite, mislim, to samo govori da radite pravu stvar. I šta vam je plan za večeras? Plan za večeras je prvo da budemo ovdje gdje treba da budemo sa našim kolegama iz Beograda i da se svi okupimo iz Novog Sada koji smo trčali bilo koji od dionica. Nakon toga da spavamo na nekim od fakulteta, a sjutra već da budemo na protestu. Odlično, hvala puno. Na svemu uvijek. Može da nam se predstaviš? Maja Varga, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Koliko si deonica danas pretrčala i koje? 3, dakle FTN-ova od Šortanovca do Maradika 7,6 km i ove posljednje 2, dakle do mosta, jel da, preko Ušća i do Filozofskog fakulteta. I šta je bila motivacija da se priključiš ovoj štafeti? Da istreniram što treba, pošto svakako se ne krećem dovoljno, ali i da dođem da pokažem da ništa nije teško studentima. Kada treba, uključit ćemo se, trčat ćemo gde god treba, javit ćemo se gde god treba, samo da se ova energija nastavlja i da mi nastavljamo i da ovo nikad, zajedništvo i ovu istrajnost da nikad ne ponestane. I kakve su bile reakcije ljudi usput dok ste trčali? Fantastične. Stvarno, nikad nisam imala takav doček. Mislim, ok, ne bavim se sportom, jel da nisam neki olimpijac, ali stvarno ljudi su izuzetno pozitivno reagovali na nas i to me jako me potpunjuje i stvarno sam jako srećna zbog toga. I koji je bio najlepši deo te cele rute, sad trčala si te 3 deonice, šta je bilo onako najupečatljivije? Baš bih rekla podrška. Dakle, uzvici, zvižduci, tapšanja, ljudi koji dolaze ka nama, podižu ruke, pružaju nam ruke i to je stvarno fantastično. I ti ljudi koji su vam se priključili i vi koji ste zajedno trčali, koliko je pomoglo to što ste išli zajedno? Naravno, sve je lakše kada nas ima više, jel da? Upoznajemo nove ljude, upoznajemo kolege za koje možda ni nismo znali pošto smo s velikih fakulteta. Svakako, što nas je više, to smo jači i tako će ostati do kraja. A ovaj doček koji su Beograđani pripremili, kako je to bilo? I ceo crveni tepih i sve? Magično. Gledala sam stvarno u nebo, gledala sam u zvezde, kako je nestvarno što se ovo sve dešava i što dolazim ovde. Ok, jel da ne, nisam iz Novog Sada trčala ceo put, ali sam stvarno dočekana kao maratonci koji trče po 200-300 km. Fantastično. I šta je dalji plan za danas? Za danas? Da lepo večeram, da lepo spavam i onda 15. svi da se vidimo u Kragujevcu. Znamo šta se dešava, dakle Ustav je predat u Beogradu, doći će do Kragujevca i tamo se vidimo svi. Odlično, hvala puno. Sada smo sa kolegom Sedifa iz Novog Sada koji je pretrčao čitav 81 km danas, koji je danas trčao ceo dan od Novog Sada do Beograda. I tu je, evo ga, dobro večer. Dobro večer. Da li možeš da nam se predstaviš? Ja sam Mladen Francuz, dolazim sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja iz Novog Sada i to je to. Šta inače treniraš? Inače, bavim se skyrunningom, to je planinsko trčanje, po vrhovima planine, srednje dužine, nekih 30 km, mnogo uspona, to je to. I šta je bila motivacija da danas istračeš ovaj? Pa motivacije nije mi bilo u planu prvo da krenem da trčim do kraja, bio mi je plan prvo da završim u Inđiji sa difovcima, ali onda me ponela sva atmosfera ljudi koji nisu trkači i devojke koji su se mnogo trudili, vidio sam u njihovim očima da je mnogo bilo teško i hteo sam da ih podržim i na kraju eto mene do Beograda. I da li si se ti umorio? Pa malo sam se umorio, okej so. Znači mogu bih ti da trčiš nazad za Novi Sad?
Pa ne bi mogao sad, morao bi da napravim malu pauzu od nekih 3-4 sata da se malo naspavam i onda bi mogao da nastavim. Aha. A kako je ovo bilo iskustvo, tako neplanirano i spontano? Kako je na kraju bilo? Iskustvo koje ću pamtiti ceo život. Znači svaku trku koju sam istrčao ne može da se meri sa ovim iskustvom. Spontano sam danas krenuo oko 11:20 sam izašao iz stana i rekao mogao bi ja da trčim, da ih podržim. Krenuo sam od železničke stanice i evo dokle sam došao. Sasvim slučajno, emocije su me ponele zbog stvari koje radimo i zbog cilja u kojem smo trenutno i eto, to je to. I kakve su bile reakcije ljudi zapravo usput? Pa reakcije su bile različite. Naprimjer, imali smo odmah negativne reakcije odmah na samoj železničkoj stanici, ali moram da primetim da je na primjer 95% su bile pozitivne reakcije. Nekih 3% su bile negativne, a ovih 2% su bile neutralne. Tako da imamo osjećaj da imamo mnogo ljudi u nas studente i da imamo veliku podršku iza samih nas, iza naših leđa. Koji je bio najlepši deo ovog puta? Najlepši deo? Pa svaki deo mi je bio najlepši. Svaki deo je imao neku svoju priču, svaki deo je... Samo sekund. Opušteno. Splako. Ok, svaka etapa imala svoj lepi deo, uvek je dolazila nova energija sa novim fakultetom, tako da nas je to sve pokretalo, tako da mogu da kažem da je celokupni projekat bio prelep i pamtit ćemo ga svi do kraja života. Bio je kuca? Bio je jedan kuca mali koji je mali čupavi, trčao je s nama od Čortanovca, nekih 30 kilometara. I videli smo želju svi, znači tu smo bili trenutno sa Difovcima, to je bila ta etapa. Videli smo da hoće da nastavi s nama, ali je počeo da zaostaje i onda smo se menjali na nekih kilometar i po smo ga nosili, ali u jednom trenutku su policajci ponudili da ga stavimo kod njih u kola, da ga vrate dakle je došao, to smo uradili, tako da eto, to je to. A kakav je bio ovaj doček u Beogradu? Doček je bio prelep, stvarno, od početka kad smo ušli u Zemun do samog kraja bilo je sve kako treba i hvala vam Beograđani, tu smo jedni uz druge, ne znam što da vam kažem. A kakav je bio vatromet? Vatromet je bio prelep. Dobro, hvala kolega, ali imate još nešto da dodate možda? Želeo bih svima da poručim da se ne predajemo i da nastavljamo dalje do ispunjenja zahteva. Bravo, ajde sad idi odmaraj, vidim da ti da. Hvala vam ljudi. Hvala tebi. Ali sve ovo zajedničko uspeh.